Waduh, stop kedua nih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita goes sore-sore nih guys. Tetap cari kulineran. Bisa ketemunya guys. Oke, gas terus gas. Bismillahirrahmanirrahim. Mendung gelap. Mendung. Ayo. Udah gelap bener, mau hujan. Mendung, gerimis, goes terus. Oke, ngopi dulu, ngopi. Gimana bos? Ini goes kapan kurusnya nih? Kapan kurusnya nih goes deh? Aduh. Ini kurus banget ya? Waduh, bersih juga ini. Habis juga guys. Nggak kurus-kurus ini mah, nggak bakal kurus. Lanjut lagi, lanjut. Oke. Kita sholat dulu guys. Jangan lupa ibadah. Sholat dulu, sholat maghrib dulu. Alhamdulillah, udah sholat maghrib. Lanjut lagi. Kemana? Bogor? Kita lanjut lagi. Pokoknya masih panjang perjalanan. Alhamdulillah, udah sholat, udah tenang. Lanjut lagi. Pemberhentian kedua. Bakso Mustika. Waduh, stop kedua nih. Berhenti kedua nih. Wah. Kenyang ngebakso, lanjut lagi. Sampai kapan nih goes nih? Sampai subuh. Yuk, lanjut. Lanjut lagi.
sini dulu guys sore kita guys. Semoga kita semua sehat selalu. Alhamdulillah kencang. Oke guys. Wassalamualaikum.